Taton, karino nangna khalise. Hayo, karino ba nangna khalise? Ay kidroge. Aina phone to basu paide. Ay ki message su halakte. Ay nungaramgani khanbra. Ay na haire na nongonda. Ay ngonda phone dorokano message harakun haina. Nangni kai khangdabage dorokpani. Ay nangi call message kidrogi yang duiba. Kai gi ok duiba. Taton, nanga dumai haiganu ba. Ay nangbu kainaba ngamloye. Ibani lapna basu ngamloy. Ay ki message halo. Ay ki call pairo. As ay wayang nganingde. Nang sibo ay natrabade nang ulabina ba nupa mata laitraba. Ha. Laitragade ay manaba ay birake. Kaino ha? Kaino mo nang haise? Ay nanangoda kari aranba. Nang naihaning dapat kari tabag tau krake. Hayo, hayo. Ay, taton ka kaina ba ngamloye? Lan balanda ba nang nasana khajadro? Ay na kari lan krake ha? Ay na taton da kari nungaru dapat tabag tau krake. Taton, hayo se, hayo ba? Thado ay kuse. Thado. Ay wahange pa kumse. Piyo. Ay mi aremba janingde. Pimalsu kuningde. Nang makna adugi wahay. Thoy. Nang na igi maisida kupang tharaba. Maduna supen manate aduk chokhataba. Ay na kanada kari soigiduna nang na adugi wahay do hairibano. Ay na nang muthamoy sing na nusire bate. Nang napal kabare. Ay na nangi khale bate. Nang na sautok bane. Nang yam na pataba mine. Nang Mane. Ayam na patabane. Nang kadugi haibano. Ha. Nang kadugi haibano. Chalo. Yam thuna chakro. Nasakto. Yeningde. Nang na tandrabasu ay chatkani. Ay chatkani. Adubo nang na hausik nakopong nang angzaribado. Matam amada nang bungamba misulak ni haibase. Nang musti kang jalo.